long isi council abrange United Wikileaks isi council pulo la suhot musik ingkora kathom pala suhot kan tharo krisir kera pokera hinian kanse itu kacari solajong kacari aja kong kacarong apirang momang mompen itu kan ko isi council itu mana bilo la so pijong mas council Muli itu mana 25th 6th amendment lo pelong tenake tiru council ko la so hibang gela tumlong article 2 yang kiban lo pelong tenake autonomous state implemented pet da klipelong de separate na implement article 3 long tenake separate state ko la sile tum isivet eklaivet lo pelong te tum chun karbiang long ko anak claim aprang CM pe lok lo milijok pada jong damde muatan le thang lasi mane bang ke komchet hai mane ke batchet hai seda sab ka long ran hasilem elisinda lasi itu dak pinie bang ke party dhorom song ji pin dak ke BJP party ta lo congress phanta hang lo ASC CPML phanta hang lo na recognize political party an phanta hang the PSLC ke recognize political party ke lisi hang dalo se recognize political party to ban ke hang atlo organizations ke to an to ban hang la song ke to an to ban hang la si pini ke cheng si abang ke pini ni mearam ni bang ke je rong la sorotum phan solajong kacharia jako EVDC Traditional Village Development Council la so appointment ponna la people long kar frog konsensi 198 atum banda pinu charge appointment pinu lapen ke ako bang suri siba to jin tum ke kuyo na film de bang high secondary do lang ko high school do lang lapen LP school do lang ang rumpet pen bang suri si susi itu man ka buyan no lapen pinu pen non form ke da bang ke 93% ke agling tumsi long lo pusi mo karbi tumsi long lo la than bang ini kan dah pilong masih nonoko pilong kami 131 pilang high school, ME school, high secondary parumpen kan bang suri si sosi non trapcin pen appointment. Besar pinilah ke olasam ke la ke ben ni sida ke jaya se hangdom si bibong kajing so. Nah tumlang olasam pen ke la division minister pangda ponelo chief minister pangda ponelo kan ke thom pria prang man si ben school ke ben abe der lo sida ni li se kola tum ke chuning ripi chief minister pha tia chuning ripen si jia pen si atum phan kota li si tum phan ki bom la ke ni tum si da phan ni tum phan consideration si la tum phan lok si ben school ben si ni kan si 61 crores nang non kan nang lapan paduk nang nilai lang non ke budget abi dalang ke budget non las August July pen itu ke paspor so pe August pen ke la so pe men sir for RGTJ lang sa kuno na ikidom una hot ka development kila ke sa kuno der te madi sika medicine ba ka makar ni bangke ala pending bill contract lahai ra gutin ton pulang ang ton da pilap po nona ba na August sa cheklo ke sabang ton da piak pula sama municipal board tu ban bairong lahai bang ke je municipal board tum si ke chok ke on committee tum latum ke amithang ko anma revenue ting ben sialang tum independent latum ke self government amithang si government asusala la si alang tum si appointment elong si bang pharui si pidet bang phau si thoke na pela dorm hai people sida un angin tum council man se rapun mom no